Jeste. Ako ste se ikad pitali, kako izgleda 18-godišnjak koji će uskriva 19 godina kad dođe sa posla, izgleda ovako. Nikako ne izgleda, ljudi moji. Znači, crkneš, ljudi ne gledaju na tebe, ne gledaju na tvoje godine i samo učite školu. Znači, samo učite školu, bez škole nema ništa. Naprimjer, od 100 ljudi što ne završe školu, 20 ljudi od tih 100, ko uspije nešto. Oni 80, ništa. Ili su fizikalci ili nemaju za hrane. Znači, učite školu, djeco moja. Danas sam crkao od u pola pet sam ustao, u pola 6 sam počeo da radim. Sve bi to bilo očno, sve bi to bilo dobro da nisam radio najteži posao, što sam ja, ovako velik izgledam i ljudi misle da mogu, ali ja neću. I stavio me na neke kutije najveće od 100 kila i sad, hajde to djetri kutne, te kutije piče, znaš koji je brzo. I hajde ti to sve stignem. I hajde stigao sam, ali same leđe, kod me stomak boli. Stomak boli čitav dan, radim sa 5 žena, 6. I one ko žene, da vreš ti sad reći, aj ti diže ove kutije, hajde, dižem ja, najgore što ti ne smiješ prnt. Ne smijem ja prnt, varane moj, mene boli stomak. Znaš koliko me boli stomak? To je prva stvar. Druga stvar, 3 studentice, to su 3 studentice što rade isto, one sjede i one su tu možda 1-2 godine, možda duže od ne. I to tebi pametri, jarane moj. Ko da ja nikad nisam kutije rasklapao i slago i pa ja znam. Znači, uglavnom nebitno to. Šta za vam kažem? Učite školu, djeco. Znači, učite školu. Jer bez škole s niko ništa. Bez škole, ovo važi i za vas što gledate ovaj klip, a i važi i za mene. Ako niko mrsko uči, to je meni. Ali, sad se opametite. Opametite se, jer ja znam da niko, evo kroz što ja prolazim. Znam 100% da u Bosni student ne radi nigdje. Svi samo studiraju, znam da nigdje ne radi. I svi nam mrsko učiti, logično. U stvari, 5% ovih studenta nije mrsko učiti. Oni ostali 95% nije mrsko učiti. I znači, djeco moja, studenti, učite. Jer vi nikad niste radili u nekom pogonu koja, evo ako što radim ovo sad, zaradi neke pare što mi trebaju. Možeš ti raditi dnevnicu da zaradiš nešto, kopat kanale, ovo čistit tamo, ali nije to kad radiš ti u ovom pogonu, kad imaš poslovođu, kad si ko pravi, niko nije tako, 100% od vas radi, zato učite. Učit ću ja i da i ja neki budu neka zapovjedna, oni 20 ljudi, oni 100 što sam napominio, još nije završi školu, u stvari 80, da im zapovjedam. Ali najgore je što sam se smrdio. Znači smrdim na sve živo. Evo vidiš, ovo sam majca rada prlja. Moraš u bijeloj majci raditi koja sam na doktor. Znači, u bijeloj majci kod doktora radiš, posla je 50 puta teže doktor. Evo kupac. Mislio sam se samo umit. Pa Boga mi. Kako skidali sad patike do... Hoću skidati. Ma ne vidite vi mene. Mislim da me ne vidite. Nema to kad. Zato odžavo sad vam kažem, djecu učite školu, bez škole ste niko i ništa. To meni otac mu uvijek govorio, i sad mi govori, i sad mene broji. I ona mi, ali sve to upravo što on to govori, ja to znam. Jer sam evo sad i ja vidio. Do sada je 2 sedmice što radim i radio sam i prije. Možda 2 mjeseca. Uglavnom ima negdje oko 2 mjeseca rada u ovim pravim firmama. I danas sam stvarno vidio, danas ću početi cijeniti ovaj rad. Jer poslovaca, znači, stoji do mene, a ja ne teglim kutije, on je možda jedna par godina stariji od mene i on gleda ovako u mene, nešto zapisuje, ono ode. Jes, nije ni poslovića velika plata, ali opet ništa ne radi. Uglavnom ništa ne radi, samo hoda i zapovjeda drugim ljudima. Zapovjeda drugim ljudima i tako. Znači, pouka ovog klipa, učite školu, učite fakultet, učite u obdaništu, samo učite djeco moja, možda neka bude nešto od vas. Ako ne vidite učiti, radit ćete ili ćete biti, važite za vas, ono neće školu, hoće pare, pa ode u gusare. Znači, a gusar što znači da će biti gusar ili krasti ili ubijat, ali nema ni od toga ništa kad tat ufat. Uglavnom, ne znam ja šta sam ti da kažem, noge me boli, grčaju me fataju. Boga, aj moram se tuširati. Ćao, i opet sutra ide klip i prekostra.
i u četvrtak, u petak neću moći jer u petak radim čitav dan, ali možda ću isto raditi čitav dan, sve zavisi od mene, danas nisam mogao raditi čitav dan jer nije bilo mjesta. Eto, ajde, čao i vidimo se sutra.